In this update, more than 50 child protection complaints and adult sexual assault cases have been reopened after concerns about a senior police officer. After concerns were raised in May about management of one historic case, a review identified 13 cases needing reinvestigation. Lachlan Rennie has more. Police rapidly reviewed 1,000 files under the officer's oversight in different locations over 3 years from 2023. This led to another 40 cases being reopened and the officers now subject to an employment process. Assistant Commissioner District Support Tasha Penny says an internal audit's confirmed no wider systemic issues. The US is condemning China testing a ballistic missile in the South Pacific yesterday as its trajectory is revealed. Newstalk ZB understands the missile passed over the exclusive economic zones of Micronesia, Nauru and Kiribati, landing between Kiribati and Tuvalu. US State Department spokesman Tommy Pigott says it's of great concern globally and urged China to commit to a notification regime for future tests. And our Prime Minister says the test is concerning and unacceptable. Chris Luxon says the government's expressed its concerns very clearly to China and is talking with Pacific partners. He says China hasn't broken any laws, but we don't want increasing militarisation. I just think it's the wrong course. It militarises our region, it's inconsistent with Pacific values, and I think there's going to be quite a big pushback from the Pacific. Authorities will expand evacuations in Kaikoura if needed, which is under a state of emergency since the swollen Kowhai River burst its banks. The town's cut off, with State Highway 1 closed from Waipara to Ward, and people want to plan in case they need to leave their home. About 150 households have been told to evacuate. Civil Defence Regional Manager James Thompson says Kaikoura's the focus this afternoon. It will be about monitoring that Kowhai River and just reacting to that as we need to and making sure we can keep people as safe as possible. That's news. To sport, Wellington Rugby CEO Tony Giles is adamant cancelling this weekend's round of club competitions will deter verbal abuse towards referees. The sporting bodies made the call, largely forced on them, after the Local Referees Association withdrew its appointments due to a rise of reported incidents of abuse. Giles hopes cancelling the round, rather than rescheduling, sends a clear message. All scheduled round-robin fixtures will be recorded as a match not played, so teams will receive competition points aligned together, which in and of itself will determine outcomes for playoffs. Belgium are closing in on a berth in the last 8 at the Football World Cup. A short time ago, they led tournament co-hosts the United States 3-1 in their match in Seattle. And that's sport. I'm Scarlett Swetanovic. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa. O te mana tuaina, le pese na taina, a o e o poina u i le siva. A o ta feliu liwai, le musika manaya, o le alofa ua a mataina. Pe e te mawhai ea, o na ta sisiva pea, a vea o e maupanga, i po umalava, masafa a masani, a o ta veo ai, a vea pea o e maupanga, i aso umalo uolanga. Musika manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe mo a u
mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga i po o malava matafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga i asa umalo uolanga. I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Pe'ete mawhai ea o na ta sisiva pea a vea o e maupanga i po o malava matafa a masani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga i asa o malo uolanga. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? Tatala tala le leona motu o le pawa e mala malama pongai olo uingo a fa apea lona mafua anga atonu e fai malu I o se tasi I le nei o langa Tasiva malulima e te upea I lo uanganga Amatanga o le pisingisimo se la asanga Koloa male fale ae tau fie matai Manatu I le malosi
o se tala Polonga e tau mawhai e atina e Nau nau ia maua se lunga nai A tali i le anga leanga Le ai se ono sai Soko mai tau sanga whea ngai pea mawhainga tā Nono po i malono uta Wa pei i tau se pango tā Talape a vea i solo molia i le tula pono Whai mai e tafi e se ita o whanue umi o sa o loto Pena paana tinati i ngā uta o le puiai E langona o le fefe a o Yesu na ia tai tai Tasi iwa malu iwa mapu i maota o tau pau Ai a mata le tanu finau ina ia mautu Mai tina o le olanga Samoa o tele Fatupua o se tala Polonga e tau mawhai e atina e Nau nau ia maua se lunga nai A tali i le anga leanga Le ai se ono sai se tala Polonga e tau mawhai e atina e Nau nau ia maua se lunga nai A tali i le anga leanga Le ai se ono sai Mapu mai tina o le olanga Samoa o tele Fatupua o se tala Polonga e tau mawhai e atina e Nau nau ia maua se lunga nai A tali i le anga leanga Le ai se ono sai
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima Ivokuru amo. Se follow malefitu mi YouTube channel in July lua il dia woliola so lua le dia so fitu le dia masina o July lua fe lua se follow maleono malo le foi il fever e malo foi le chama tail pe il silasio le tanto trolo ma futo mi per il dia woliola so lua il tontua fa woliola su fonga tro Radio Samoa Tasi lima i tolo a mo mai au kilani New Zealand e po le tasi ono tasi ma le tasi fa mo i Samoa o lo e mafuta mai ai a leo lea e o lo ngolo le tātou YouTube o le Facebook for i le Radio Samoa for le tātou penga te whai langi o le radiosamoa.co.nz Fa malabolo mai winga o le tau i manu kaunei au te iloa e antono i isa te mia lava pele on tolu mai eini wanga po ni timunga foi e le neia woli e wa lava i le dofu le fia e le poi yama le malo le tātou o tano o lona winga a fi o lei fafola utanga mea e makuane au ngā lava e ona i oe ave i fafola tanga mea i le so e si leile ave i oe wha mangole a fale e whai tanga mea ia a iei fot polo kiko e kua polo fale taa vale ave tau tau i tonu i nā e o tula vanani po tai au ia ua mamango leni ia lautanga mea e sife ai lau se leni e moli le wha malo mo le wha tai le tau tuamara unanga le fitalenga ia te te peore e le tau maftanga mai le tau na li la e se iau li stemi li mawatu e le vau tātou mātai le reia woli le porkalame la woli mawhua mua se iau lia e le tu lai wha i le fiafiana nei ma lo lava le ngā lue e ma lo foi le on sai o le aso lona lua o le tu wanga i le vai aso mua o a onga ale whanau ia ea ma ngai asi moi umia si vaenga ia e ngā fiala mea i lunga ke le fongi lo ia ia e be fo anga solo mai fa foi ko nga kai mi fa pengi ia por kasi po le lua foi le wa fa longo kula va ka mi ki wa mole manga va ia nga fo ko ngongo mai foi le fa ia nga ma nga ai ko fi we vai ia la fo ko ka pungi me fe ko or pok or ka largi or e fa ia me au e le lo nga fa fi lang ki le fongi mo ko mo ya ko la vergi va ngole au e mai lau lai ki nga mana ko konga fiki o wa ka ko pasi mai e meanga o konga fiki mo meo aikia ne kele o la aikia nga ko fa nga inga yasola e mo ia la sao ni step e or kele or kai e ko u kia yarka ka nga aikia sa fa e o bela le fa tala fa to ya to ma tua e o lo to sia le fa na wi ainga ma lo le on sai ma no foi le lava papali ja e fantastic o una paia le tua o lo o tau suina le vai o lola e so se fanta fai tau la vai le ngata tono New Zealand e fa pe foi entro ma lo le te tano ma lo foi e le on sai te mama tina ma tua tu i mele mo le panga tono mo te malawa e tau siolo mo wi tau mai lona lo fa ma lona le ya fa fo wa fe o nga singa solitino le ding vai tau ya va ile le fo tuanga li mo mai tai fo mai se inu wa vai fa le datura inu wa vai sa mo ya ai usi tai fo I mo sina te ina fo mai ina fo tu ina o le me tau na fai a wa se vanga na wa inu fa longa fa fo ma na fa ya le o ela utai no se ma fa o ela fa unga I lo nga se ngas o ma vuanga na le tanto wor forma au mai fala ia e fiengi fala au se senga ngai lo monta po lo la o kiki aka kala I sau ke misi le nei vai tau le tau sanga ia ma vai tanto fala au na expire e wa risia mele masani tanto cosa e fio lo arki nga le ulu ava ku ye le paracetamol pol panadol ia o le me foi la le fa mai o le po ula I vai se tulo ai ko e langa mai I lunga la ufangu fuala au kui wa lima kausanga kalu o nga keu ko ngolo o lo potu io mana tua o mene yo fuala au
e ia o lantou aso expire e le whapea o le atu maua ia le o le fuala o longo winga a whapea ua 5 kausanga karupai lau whangu fuala au tuina ia e ke lor kali ua le vankonga whai lau whangu fuala au na ua le vantau ona tongi i le la pisi ia ua le whamboe markakale ia ki oe a wakula ua lau fuala au le whai e lo ngasangasi ai kiri e nga malo si le mai o le nata e ngalo ia kako o le meo le fuala e yeilo nga so expire e tango le vifo lau fangu fuala ona e sila le ia o le aso mua ngai kusi mai ai o le aso e avakwai ia o nga sa waile i le situ whamai o le aso lea e expire ai lau fuala e o i mea ngau vai kui o i mea ngau Panadol le wha ingu vuile le whana e yeilo na so expire ia ai a whapela o ngai keu au fuala au vuile le malau mawufa se o ke fief so angia i ngai o ke isi mako a inga pia e kusa ngai e sa o lau mawufa ai makua se o lau waila au ngana whaonga ia wai a kiri ka mai ka konga o expire o loro wing o ka sa kau fio lolo longa ma ia ua ki e unga mafia longa ma i lau fuala unga la mantu ye ia maka koua o la ele mea linga ka ko fefeferi e va i mea nei o foma o le tonga tau foma i nea linda e musu e te alo va i le foma ia pe te fefe te va i le foma pe te fefe i le au tau sima pe te fefe i na nei te wasiaki atu lau maina ai maua atu ai manisi au ngase stele ia le na nga pagua le meki fefe me o le foma o le kimi fa mai ia o le akuilo koko o i sero pala ai me ia o ngila so nga pagua nga le meki pala ai o si siame i se mela ka pala ai e fo le foma ma nge volunga ai al want to your filma karkalangoa koi sima karkalangoa koi kausima ia ma e karkalangoa koi ma e fa so koi le foma ia nga isa wile malau talava fai o ngai si mafu angale ma alo fie ke musu e ke alo vai le foma o lono wi ia te lo alo farva o ia te oi e wa ka e ma na ia lula i le vai le foma e fa molmo ka ko ia e wa le vanga i ka ko fola au ku mi se menga fola au ku io va i le fangu fola au ia pere yo le aso expire ingala e kango va ku ngai io e si o ko wa inga foi le famile le va ku fola ingur fola io sia ki bo bolo na so expire ia ona foto a foiela ula foiela ia le o la uskai di fa forma ngai ma sangio nga fa ia wa so se vaina awa ia le mi expire ele va pe le atu mawila ia le da vaila au mai le va o fa no e le kai mi expire ia le molimenta o le vaila au pe ia o so se me e o ka ko me ai ta mafa e ia le taimi fa tu ngaina ele le ia le me ta mafa ai fo i lona teng ia e fa mai ia wa le van konga ave kongo le la pisinga me awai mama ia tatu ia ma ia nga kong ia nga wa ai u mana ia wa fang fuala nga kumu ela wa ko fuala ia fai ka mai che mai va ai le sole ai vai ku o le lua fes forma le lima oka e sole se fulu kausanga kalu onga umanga ingula fuala awa nga ai keula fuala ia po le lua fes fulu ai anga ma irga ka fa mai kan ia fuala au sole ia o le ka kole ano rufa nai tai ina o tatu tanga ma kini la vanga mama ina o tatu tanga ia lele ia fa kwa umangi ia kulava ia le maliwa amerika la fai le tembility ina ua le manuiala na tau mawhainga i le lanta longa male au ma losilia pele se uma po Belgium i le quarter final o le afo o le impole na langi i le talonga o le soka o ai o le talonga Amerika i tasi le na tau go o Belgium e wha la tau ai eleska mai faya inga o le makua mkau kia o le kwa inga faya ina whapea ia ele ngā tailea o le loi mata o le whano no sa whapea lea ona la ba aia ma moni mawina fo i le so ina ua le manuia
ia le tangma whai atu le tunu o Portugali. Ia po le tunu o Portugal, le sa welcome ka alovo i le lawi loa, le wafia na World Cup, wa whale le ia na World Cup so ola. O i le ongo, o ngonga World Cup, le ali ia o waifu, Cristiano Ronaldo, wa ono le rei World Cup, ai le i songi lau, ile me ka o le champagne, o le ipo le lalola. Na ona tau o ona va iai, ia ai le papa ia kula va ia. Olea, na malolo ia Portugal, ia Spain, e tasi lava le ai. Ai o la ua ta alo fuilele nai minute fa popo, muli o le talo. Ia ma o le la sa va ia lo i mato le fa no. Ia ma le tūlanga fu i pi o ni iei fua lena, fai meile au tustal. O lea son nafi, sa va pia lea o na fa ilo ma ie le li o Ronaldo. O lana i po le lalolangi, muli le, fans fun mal tasi tau sanga le li o Cristiano Ronaldo, ia ma le mau World Cup na tau mawhai e to ile la tu wa beta, ia ele i manuia le la tau mawhai. O le teimi neila, o le awa sauni atu ia au ia mole afo. Ia mole sa ilinga leo au sa o tulunga le semi-final. O le ta longa mua le o le sauni atu iai, ile vavea o antaiao. O le afitau iai Argentina, ia mara au malo silea mai ai kupito. O le isi quarter final, o le afitau iai, ia Switzerlandi, ia male au Colombia, o le nanta alonga whai e tulai valu, Jamie New Zealand, ile aso antaiao. Ia o le tulanga la le dai pe o ni ai le fa tulanga ina o tātou au. Ia o le afa pe le o nga saungia. Ia po ai sa wan tulu. Ia wa le fa tulanga mai tātou au na. Ia ai o le semi final mua la le ka kia mai la wa ai atu. O le semi final le va o le tulu o Norway. Le tulu le o mai ka kingo ese fo ye pe o ka fai ava fo ye mala ko puro. Le fai ngoa e tanto o le au Vikings. O le avitau ye no way ma England. Ia o le kulanga nga o le erka ko ka longa. Ia o le fatalitali e lola ia le. Ia po ai si au sa mai ta longa na e lua. Leo lo tutoi ile vaveau. Ataiau malataiau. Ataiau. Ia o ni sina vai mo lo sil fiel ring ting me la woli. Ja, en maar lola vreo sai maar lola fa maar los. Ja. Moa sina tang of tanga voi lele fa wo twai. Se yo lele July fa. Je pola for fa por ka le lima. Je por ka for ko. Ai fieng yo fong susu malpusa ai sal kampanginga la er mo il fale.
afai ua mūlau pa anunu. Manatua, tia ai ila lapisi e la foiai mea ai. Ai le o le pini lapisi maasan. Langa ile ai masivaenga o mea ai mauna lapisi e whaama umaua. Tama ki Turiki, all together, Auckland. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumana ai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. O mana o mie o e pose isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Imata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, imata au pu tau fe malanga inga. E awhia imata au pu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua a mata I le taimi nei. O fi whatau sau telefonifo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le na o le lua lima ta laid vai aso. Ai ala se se tuna for lazy boy. Ile na o le lua whata laid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sangal tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana ile Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. Moi votu amo.
Mali na tamba le lang mali li vai ngole woli vi ngole tu patu mau ale colisio a vele pe ona eva from ye le vai ngole woli na wa joy se fulu malai wa midu tona talo le tulai tolu tolo eva from le ta tu tala mai tu do le pasifika malalangi pe ona ta pe na yel ful toa ya Miriam la toa po mare Avajalawan tu ya ilan tu yolo ma tu le vai ngole woli a Ferenti to funga mai Sydney West ma lo la vale I le fa ma lo si va mtaile ma to mai pasi ni con lao ma pe foi le nga to muli ma le ainga la ka ma le dre fa sa vat ai vole fa sfali fuka lo ka ma se fali fu filo fa ya di dre fa wina tan yelo ma inga da yo terrace na leo ya ma un to ma le ma to mi le di vai ngo le wo ile tanto tu ma le nga fa Samoa o ina pula lango tolo soifua o le toe ina malelo matua ea tausi tatou le whanau ia ma whanau fu ia whanau ia le toe ina malelo matua ia le whapela o toe ina umamalo matua fia I le tūlanga lea iei nisi o tamama tina mātua fia I lantou e nono folava I lantou ia na o lantou yo lantou maunta ma o lantou lawa se la male tuma antangata papalang o le palang I lantou ia o lo I le taimi ia ua whapelea o na motu siele maftanga ale tama po le tinafo ia o na iaile o le anganga e misi lava ia langono I lantou ia ua malili o lantou teitolu o te tonu no whanga vuilele nofo vava ai I lantou. Ia mawhapele o na tausi ai o lantou soifua mano loina. Ia, nai te sila ma mai mo I lunga o tātou televisi. I le tele o mau company, o lo lantou o fuina le antou tua. Ia ma le fui tua inga o nanga le ngata I nei le North Island. Ai whape fui la lo I le South Island, o le nei tunu o New Zealand, pei o na tātou nopia iai. Ea ma o neila no fuang, se umatanga ta ngā luru ai, o lo iei le au tau sima, iei fo I lato. Ea o lo ofiso swani, whaiala ngā luenga fo I lele se I tu laulenga ngana I le vaengo lawo. O le suia o la ea ai le nganta fo I lea. Ea o le whaata ele ina o naita bama tina mātua. Awa o le nā tau lea mata fo ioi, pei o na tōwhia iai. Se mai laile da, ia le tūlanga, o le aluan tū o le fōmai, siaki, ia le soi fōmai loloina, o le tangata ua ma, wai le whape o tangata umai o ino whangai, o ni tangata mama, re o tangata o lai mālamala, ma o tangata o lai mālorosi, peita, ia o la wafia iei tono se community foilen, ina ia whaafai o na whilua I antu I le tangata, ma le fui tangata, ma o lo o iei tangata ma whaiona wa ai alo lantu soi fua ma loloina, pe a whaapele mo mia lea tu ai ngā au nanga. Ia, ma o le tūlanga lalena, sa whaapele o na tūlai mai,
I se tasi o tautua mau o nanga i le motu I Saung Te New Zealand. O lea la ua whaasala I nai nei se ali I mai Sri Lanka. I le whalepui pui mo le se fulu tausanga. Ona olona whaia o ni tū manianga mātanga. I ni tina se toa lua. O le tasi o tina I no futu mawai o I le no whangale. O se tasi o tina. O lea sa wa pelea o na awina tu ina mō na yaso. Ina ua wa pelea o na afia fo I se tasi o ngā sengasi. Ea mai o se langona whanua no te lelea langona. Ona o le ngā yoi ngā lea tangata sa whai. Ea ele mawhiona u whaamtalina tutu mā ngā lea li ilea sa whai. Pita iani, ele na o le to tasi le tina. Aina afia tuai foi. Ia masa isi tina. Wa mai le whaamtala ngā ale tamatina le tina lea. Ele I umiana iei olon tina. Ai amata loa na peye faa isa ma faa misa lon tina ia te ia malona ainga. Ea, wa alu lona mafau faa pia. Ai ona o leo wanofui o le tina wale tue maolon sa o tonga. Ea, alwa i lea ia se swinga. Ia faa pia le tina. Ia ai ona o lawa maliu le toe ina. Ma ua faa solo fui lele ina tau mo wantu ia le mana malama o le tina I le ngase o le dementia. Pita iani, whamaia I le aso, nā luantu ai e māsani o nā luantu e asi eilon tina. Ina ua antu la malon tina I se tasi o whala inga ino I le nai puti. O ina na whai antu e lo mosion tina I a teia. Si aula. E iei le melo ki fifa ia kua. Ia, na whamaile o lana tama I a te. O la le mea nga e wakupu ia oe. Walewa no wha tali po lante mi talanomai. Ai whamaile tala al tina. E eile tangata tausima, nā ruantu tono lo potu. Mai a whai aini tūmani anga mātanga I a teia. Nā le mau nofole tama al tina lea ma al wantu loi oile company. Ma whai ai loa malana tangi foile. Ina ia sa ili le tangata le wha malolo. Ia mai olongo ina I loa ia le mtanga alwenga o leu. Ewi ele I tau mai po aile ngol tangata. Ai sa ele te mina vili atu I se malu le malo. Ina ua longo tala le malu na o le malo. O le fo I e le istina. O le fo ina whai e le una lea. Ia tū wanga mātanga ia whape. Ewa. Ea, o nā lua I leo le manta upu. O I le wha msinonga. A wā o le vaitau leo le afo. O le o ngā tonu o le luafe, luasful ma le wha. Ea, ma whapea I lo leo na whai I lo ma le wha msinonga. Lua tausanga muli ane. Ea na whai I lo ma le wha msinonga. Ia ma o le laua mawai nei male I unga o le wha msinonga lea. E le nganta I na wha malo lo le ula lea. A o le teimini, o laua loka le whalepui pui. O le me wha no ai fui le leo o tangatani, o le ave I le wha tuanga. Ea pita iane, ua mantua ma sefe ma le pele wha tuanga o nai ainga. Ona, e muamu, e le o stama I tai po o se teine tausi mai, lea na wa ia le tina. Ai whamei o le sifi po, ia o le ngalua e le alila, lea la na tupu mai e le mele. Ia mai o mai le temini, o la la vengo fo le tina le tonu yo le don fanga le pita. O la ua loka nei le fale pui pui. Ia le ula le. Ai o le mea o te whaafuteia. E ui e to lua tina ia na afia i o la ua soifua. Ia e whaafuteia o lena vave o na tali mai ia le whaamsidonga. Le mtanga aluenga o leo leo. Ia ma wha malo lo mai fo I le ngā aluenga. Le me mali o le tanganta e whaile tolu. Ia o lele ufa mai e lo male unga le whaamsidonga. E tuli ia lo whaasalanga. Ia wa whaasalanga ia whapea. Se fulu tausanga male ono masina. O le tele au whaasalanga whapea. E tele na tuli le tasi vaintot. Ia ona tatala lo leo leo no fui lele le palola. Peita iane. O lefa mai lea iainga o le whaasalanga o le li ilireng. Mai lea tunu o Sri Lanka. O le taimila mai matala mai I tua. O le taimi foi na e tepi I li mai laupa pātua. Ma e ti e lo le vālele. Ma e toi fo I le tau atunu. Ia te ilo ia te o masaulangona. Ia wa le whina ngā le ali. I ne whamai le masala mōrgako. E
e whai antu i eifisili alo ia ai whamai e ngā kele o i loa ngā mea. Ioi, e nante leo sila fi aile na alpau e ngā men tup. E iei ma leisi mea sa longo i nai fo i ele tina o steni titis full tasi tausanga. I ala mata ngā luenga o leo leo ma sa loka i nai fo i leo leo. Wa meina aluantulan ta avale le tu uolea o ngai stasio awo. Ea a olo sa vali steni titis full tasi tausanga. Sa iau fo i nantu iei sikaleti. Peita ian, e le italia le teni titi. Ea, ona uma leo le da, ai whai antu i le teni titi. E o so mai tonu o lanta avale lan teo e mulinga i ele whani. Ea, e le i uma kura kalanga ai alu lo male anto ma le teni titi. Ai koe vai me furkingi, o koe arua ku furka avalona. O le mea lai wha taien, na tango le teni titi wha maule i lalo le numero lai sene o lanta avale. Ea le ala na longo i lo ma leo leo, ma wha pia i lo, ona loka o i ele nātai. O toi ngā tangata i e whapea. E sa ora kala vuile e makuale au ngā i lava New Zealand. Mai e sili ele toi whafo i o lātou aturu. Ia male makongi le anga i fuoro kako kungurni. Whai a koi fo. Ea, o a maile toi ina male lo matua ele dei vaengo le awoli. Alofa te le antu mo taupa anga masani ele tanto wala leu tamam tina mantua. Ea, e sili ale fali. E mo ianga e whai ma avele au kāde le vaenga ngā. Au nei te ina ele fali. Le mawhana le mawhutanga I ta tonu o ainga Nai whanau mamatua O I latou ia o polofe Sa mawhaia o ngā mua mua E a ina le whanau I le alamoni e tatau mo le olanga Telefa afiti sa semana o ngā osio watali Tinga loba le taungata Malalela ba o le faasa O tele ma e faasa ua Ona o le moni o lo ua lofa Ina ia le o la falolo La ufana wia so o ilu Ai lo langa atua Whawhetai I le atua Whoa I mai o nei matua O matati ai le lau maua O langa lulu e ma le whau tua Le whanau ia whaau tau tata Mamai ia lo whama le whaatua tua
le wale ko yo soi oi sinjo ya una oila mana me asipele oilo fatu ele fai fa na watu oi sinjo ya una oila mana me asipele oilo fatu ele fai fa na watu kau sanga mua eke diwe kau sanga longa lua fai masi fua kau sanga longa koru eke diwe ka benga boku kau sanga longa fai ele pasi First I pack my bags and say goodbye to mom and dad. Gotta remember I put my lunch in here somewhere. If not, I'll depend on a friend somewhere. Lord got violent hands straight for my school and got things straight before I make my next move. Then the bell rings, man, I have to run. Gotta study hard and gotta learn something, you know. If I'm happy, mommy's happy, you know, man. So ya James Ostina ba ai le malanga se kia ya ufika Johnny panga manu ya o ai la sibili ma ba ai au le sasa oi e ma in oi sinjo ya una oi la mane tasipele oi lo fatu ele fai fa na loati oi sinjo ya una oi la mane tasipele oi lo fatu ele fai fa na loati oi sinjo Yang sui fe filong yo le divang ole woli ina wa tui lu mala fa bidu tun jalo leng July tolu jalo mai le Pacific mala langi le jalo leng July tolu mala chino ma sua bali jalo van tulu ya woli leonde salausa ai vai mala malo yo pule pepe pe fo ya va mu yo ane tu pa ai vai lingi tavita malo va tele ma to mai le divang ole woli le ma o kala ngolango mala inga nai Masterton le ma futo mai malo lo bala lo malo fe lo fiva sila ma e mai moa te ma tamalo la mua la mua na mua la toni na tu mati e au vai mauna tu mawi la moto pa atua ole atua lo sa iala ole poto la balea ia tau tuana sa tele la ua oma hey fa atau patiloa ua e malo hey ole vi inga lea tua poto o se matu pala tu lima e pei o se vai esu mai o lima mua se ale aso le uto watini pa o no taso ua eno ile mamalu e ua ato e pa alo le tulena ua la wiloa le a o pese ilo tapo ia malie ailo finangalo si pase la manga ai la foia ai malolo sauia tao o sanele ole afo iko ia malie ai lo finangalo ole a ofo I ua malie se umalo Whatarwhatu se whapoponga telefon le video Samoa. Mo atu mai sa tu te tonu mo mori mawina le whatumuria o le whaita wafu te ngata I Iran I Tehran mo toe sauninga o lo latu te taisa iai o Ayatollah Ali Khamenei ina wa mata sauninga I le so ai le o wa ia lama lo natari o Majaba.
Whaidua le CNN nisi o whamtaranga ma le sui o Iran le whapea o le whatino ino le marienga ma Amerika e whainga tā. Ai ma whai o na whatino. O lo yeiri pote se vaasua una afia se oso whainga a wanga iane I o mane lata le Strait of Hormuz ma muwai. E le o yeini soifua afia peitai o li potire yei o afia ngai le manga. I le panona o lo whawa upeos whainga Israelu ma o tā ua e 5 le leifa ai tu o le panona o lo whaia ia o so whainga. O se vaataua le United Kingdom, sa ia whaalawalawengia se vaapetoloa le malo Lucia I le Norwegian Sea e peo na whaino mai li po te le BBC. O le Russian Bear F plane, le tuainga vaalele lea Lucia, pa mai saanga iane se tūlanga maua lalo, e lata I le vaalea le United Kingdom le HMS Prince of Wales, ma o sida I matanga luenga le puipuinga Britannia, o se tūlanga le saunga le mulea, masa le te tawana tupu. Whaelo fo isa yaini masini o monitoring devices sa whapa uwane le o ngā samidea e lea vaalele, masini e whao ngā ilo ai wa maulu. Na tau mo whaiva ngā awa Britannia e whapso taile vaalele Lucia ai le Italiane, ma ngā ia nei loa ma na vaatau e lua, ma whaafeau ese mai le vaalele lea Lucia mai lea no fuanga. O lo whaia nei whiutana inga I lea mata upu. Wa whaelo mai sa whaia whataita inga wa upenga e whana mamao ma mai wa a maulua saina I le Vasa Pasifika. Wa alia e ai ma whaitionga mai a New Zealand ma Australia o no ni ngai o inga o lātou tā ua wa whaamata waile while e mūma le mao popo le ai tūlangi. O le wa maulua le People's Liberation Army na whaatino nei ia whataita inga whaeloi ripote le CNN o se vaenga o tole ninga wha le tausanga saina I le vaenga le militeri ma alo tā ua fo I wa mai ona whaeloi ia tunu e ono a fia e whaatatau ia whataita inga. Whai mai le CNN o lo whaataria se taria saina le mataupule nei ai le mai loa po le atonu le tu ai ngā missiles sa whaataita ia. Whai loa le minister o le vai Papua New Zealand ta wala mai le minister le matanga luenga Winston Peters na whana ne saina le upenga lea I o ngā sami le Vasa Pasifika le nuclear free zone na whaavai mai le Whipsera Walwono I lano le Treaty of Rarotonga ma na saina I fo I masaina I le marianga le Whipsera Walfitu. Mai Peters I le ripoti e matua I le ai lawa ma se fia wa ai atu o whao ngā mai e saina le Vasa Pasifika e whai ai ana whaataita inga. Wala fotu nei le ofisa la fonga po le Australian Tax Office le ATO, Australia, I meli le au whaita avale e 5 se la wafe le atunu e whaatatawi nisi o taro sanga mo tupe whaalu po deductions e whaatatawi mea tau ngā ruenga po work-related expenses. Wa mafua le atulanga lo wata ue le ripoti o le tele o taro sanga sa whaile le tau sanga le tenei wa maita wina le mawalunga tele o le au whai o le tupe na whaalu ai. O le tūlanga o lo iai a whai ai au sia e aweta avale ai inga e peo na wha tūlanga mai e mawhai no lātou claim pe toe tāro sanga mo le toe tongi ane o leo o atu le 5 kilomita o tupe whaalu I mea tau ngā ruenga I le tau sanga. Pātaita inga o me peo tupe whaalu I le penisini. Le ala wala pata iane le ATO o le au lātou matua I mata I tuina le rei tāro sanga I tuina atu le tau sanga rei ia mauti noa au sia ai inga peo na wha tūlanga ma I awane I siri I lunga tupe o lo tāro sanga ai na I lo tūlanga e anga wa ai. Pa mai le komisina langolango le ATO Anita Challen I le ripoti e te tau le au whaita avalo na sira fia tūranga umai whaata tau I le malanga mai I le whale I le ngā luenga, mai loa fo I mea e mawhai na tāro sangai, ma mea le o iei le malosi e tāro sangai, mo se tupe e toe mawane. Talman muli, wali patela bai New Zealand le la patai e saina o au se tāria, ina ua whaia sa marianga tau militeria au se tāria mawhiti. O te marianga whamairi poti e ono toe whaatūlanga I le sanga le mua le tūlangi ma ono tōsoa ne ai maisi atu moto le Pasifika. Whai mai o le Paramia Australia ma le Paramia o Fiti City Weni Rambuka na la whailoa le Ocean of Peace Alliance I le vai sonei whaata se ma le Vale Treaty I le mai au masina o whetu na inga na whaia. O le a vea I Fiti ma ally po se pa angalo na wha Australia I lalo le marianga ma ua tau whai mariri e ngā ioi e tari atu ini tūranga la matia pe a whai e tūra I maise o so whainga tau militeri. Pai lo fo I Rambuka e fia pe a whai awa I atu ai fo I maise atu motu I le nei marianga. E leo fia saina I lea whetuna inga
Whailua le tio wha malo ni sila, e ono whaatala noa e Australia ni marienga lava le nei, ma le atu Solomona, ia malo mata I tu pēr le tō tele le neinga yoinga, po o whea o le a whai iai. Tala nara Radio Samoa mo le nei aso, manuia ngā ruenga o whenga iai. Nau whawhungala turu I so tōtongana o tātou tala mai le Pasifika ma le lalolangi mai a Miriama la la toa pomare. Le rifo ia wauri o le aso lua I rau ono mala whamiru tau te nele tulai tolu. Au whenga e le tonu mga wenga tutu ma whaiva lo filima. Whaina e misi o la mwheo nei toi whawhunga iei I le tulai wha I le a fia finei. Ava talavanti kuanta sene ma loa li le wheo le whaiva. Ma lo voi le tafa fao le nei aso lu. E se te tango moa ma le ainga va befoi kasiano sa nele. O le venga nei le tātou tala o le tau mo le somla so anta amo o kilani ma sa moa. Peo na une mai le lo fisa o le va ai tau. O mei o le so e ono iaina I wanga e ono ma mawhai ni siu taimi. A to ai ma wila ma whai tili ma le timu aisa I le tu I mantu le o whangaporoa. E anga I antu leile a fiafiana nei. Sa vili angi mai I le tu I sasa e wha solo I nangi mai I le tu I saute I le a fiafi nei. O le mawhanawhana mo au kilani le so e sifuru ma le lima tikeri o le malulu I le poa na nei e valu tikeri. E le wha moe e ngoton le lai le sifuru iwa mirute te ai le lima I le fiafiana nei. O le vainga mo le aso anta hau e o soane le lai le toe lusifuru fitu mirute le tu la e valu I le tai au. Ko mai o le a tolu va vasalo ai wanga e mamawhati munga I nisi no whanga. Pe tai e kilia mai se taimi o le tai au. Ona whaasolo atu lea ina langi lele I lea wauli. So vili o le angi mai le li tu I saute sifo. Ea ma whio lolo le malosi nisi u taimi o le tai au. So e whaatalo whaatu ai le rivaenga o le aso I a inga wome masani Samoa whau teile mautu mai. E lunga o le tātu wala leo le tasi o no tesi malatasi whamo I Samoa. Wa mei o au sa vilia whiololo re whaasolo ina malosi o le tua o loa o lo ufitia I pēr Samoa. Mai au mai au madai timu e a fiaile ataro I ni siutangi. Petai e leo yeise whautuanga po se lapta inga o wha malosia mo laufanu a uma o Samoa. O le vainga mo le sofa mai a wawa I ni so taimi ma timbu pupu o le a iai o no whatau tau savili o le tua o loa I ni so taimi. O le vainga mo le aso hantai mo Samoa o le a ta apisolo ai ea nai timu. Tulanga dai pere e winga o le tau I le soma le aso hantai mo au kilani ma Samoa o ilbailea e le ofisa o le va ai tau. Iva minuto c'è le tolo musica e fanno fofi mali e le mano lo le ya o le solo ma fa wa ya nga wenga e pe mo le tuai foi o e ya foi nga fa tonga po le nga ya tu ainga nga fa la vai janga ya yo au mena fai musica mo e mai le Radio Samoa. Yeah.
What's a move? I best thing you still lie. Tell them move, ufa to iya ufainga. So for ya malolo ilo ainga. Otefia faya tu masongi yo fofonga. Tinga ona leta uetu maupele lofa. Aoe uasui ilamba ai. Sina upuseta si otefia ai. Always crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Oh yeah, well, you one day, never your sinner. Bele e apule oe ila ufili filinga. Atawia ina iya manuia la utama fainga. Aile mafaina alo atunai ofolinga. Tema salo wa emusu yata ita. Watamu ukufa besi you still lie. Tell them lo ufa tu iya ufainga. Sorry for ya malolo ilo ainga. Sorry for ya malolo ilo ainga. Mommy, she a freak, I know that. Mommy puffin' weak, I know that. She wanna have a Rolex and she wanna drive a big Lexus. I suppose that I gotta buy her anything she want, but you need love too, right now, so I get it done. I
mana onio le matu ya fai ai pawa se tala jele tu mana ti sa mama au sulu mai loi matau le tangi awa o jele tu ya ile ni la lula I find my name you love me today I find my name you love me today Apaya uti fatali uti fia ilo pia sautali uti nufo ai malefifia se asu ai faatasi uti litu mana se yo o se asu ne tu esu ya olofina ngalo alo famane ua umalu masalo salo I find my name you love me today I find my name you love me today Awa iti tawama inane isilu babao I know from my you talane ni sopo usimanu vale Jelefia mana oni me atinga pe afai ai toe uma ilo shan e tu fapo e vangai le fa atufa I find my name you love me today I find my name you love me today Apa usula nguna ai uma wa yo seula pe afai ai utalika jajali iso alofa jili tu mana useyo otaya o alofa mai ne ilusha umama o awa otalinga o le fili o lota fafa I find my name you love me today I find my name you love me today I find my name you love me Mayata Ata Ola Tala Tala Paapa Olo Aya Umala Upaanga Aoma Eva Ile Fanga Ilunga Ole Matafanga Fafati, papae, mai ngalu Aho, volasea, semana tu Iate oele pele ilo une fatu Ta umaya So alofa, mo ita ai etele yalu Mata wa matiki yoluma Etano mai fusi atu ita E sulu mai fo ilau mama ilo une lima Ma etangi Yo alofa mo itaile fa aluaina
fa ngale moe pe fa io nai tele finga wenga ni le fia fa jama telfa na le wajala for the toll moe pe oi man ile man umar pa uma yu ti munga ya fa solo io ma fonga ma tosto somali foi lunga lo prangeki ayo va ile ngal wenga ye tuai ya ole mai tawan tu folen tolu mai na i wanga o lo fa uli mai foi winga o le tawi manu ka nei le ia taimi le fiafi ai foi le nai te fa pe po la me wa ki mo ka ko wa ya ma tu ane ya le tu ma lo kai kora le dei vai ngole woli ele tulanga foi pion fa tula mai le state of emergency le mafo timunga ya wa mafia ele suava timu fa pele on pai le vai tafe wa fa ngoi na le Kowhai River pe o ta wa mai le ele ta ona le la le na matua faina ele teleonisio fanua mafale e pe ona li putia mai le ele tanto wa telefone le so ya ma sa va per leona la patria i lotanga tai wa wai le tu ole tru ina i fa per leona o se va ve mai o la tu fale ma nga ya tu i no fanga ma walunga ole tu i man tu o Canterbury ole wa fa mai wa motu sia nei fe malanga inga ya o no le fa ina i o wala ya mai ole tele va ngole a wala wa motu sia i le timidei o lo ye pela trainga o timunga mamafa e pe ona li puti mai le ai tanto li poti mo vainga o le pituru o Melbourne Canterbury o fia tu ai Malakai Kora Rangers ia mai o lo ye timunga mamafa o lo la tia e toi plus yane se taimi le o toi mamau lanu moli bola orange heavy rain warnings o lo ye inisi for your pituru o pituru lava ye tas ole nei lava weather systems ava pele ona fai nai o tago ele amatanga o le riva yaso e ma o lo fa pele ona tumo pele le state of emergency moling tuma lo o fai ngoina Waitaki district ole tayo ana leila ole sa nga ye tuaile fire in emergency New Zealand e lava ina se tangata sa fa pele ona tafia tuai ilolonga e mamaua i tutono o lana taavale da i le pitono o Lyford. Ea mana tuane i la tau i e o tātou tālo sanga i le nei vaengo lea wauli ni tau e whapea makua ki muso le la vā mama. Eo amu i a tātou e le o lolo vai e peo le tau sanga e lua whima le lua. E na lolo vai a ini sio pitono i nei au kilani au le nei vai tau. Ia na o nei timua i e saumanai savili ai whaavita. Ya ele o ko lo vai ka ko pio le dan tau sang ya male tala muli o wa tau fia nei ya pele fa tonu ina ni la kapi u malava e le la mua i Wellington ole tala i pio le fa ilo mailea e le Wellington Rugby Referees Association ona oni tulanga e pe ona sawai nai lau fali lunga le malai mai e tolu lele ia ni ngā yoinga sa whaia inisio tangata mai mo. Ea ma o le tūlanga la le nā wale wha awa wina i le ngā ruenga le au lau whari i Wellington i le whai unga o le nei ia wa yaso. Ea ma ua mai a whai lau na whaia le whontanga a le uni la kapi. Ea ma le uni o lau whali. Ea ma o le ala ua whai mai ai. Wa kento u manta alunga mai lea so se fulu. E o ilea so se fulu ma le lua o le masina ne yu lai po le whai unga o le neiva yaso. Ea ma o lo lango i nai e le uni la kapia Wellington. E o le whai unga whai lea a le uni a lau whali. E o no le a fia i fuona i lau whali. Au te whawhetai fo le ni tausanga. O le ele i halia e meni me whapea i lunga nei au kilani. E mai si pito o New Zealand. O le tu wala noa i e pio na masini ia io e wala au tutonu e wha malo si au. E wala tau la mua ia tātou ia e o atu e mata. Ia le tau whono fo i lele tutonu e wha tupu le vevesi. Ia pe whai ia e pingi lo le lau whari. O le mena lea le na tupu le vevesi. Tu pea le whanau e o e tā anu. Le pawane mea e nei tau wa whai na sis. Ai o mea nau talo.
E o ke whai aku sale. O le kangaka le ke rua vevesi kongona malai. O le sia uonga e ke rua wha uo. Pea umarkalo. E wa o le mea ngai. O le mea nai le o ilo he tato. O le ka alo malo si markangakala. Ka alo malo si aku kako. Ia a o le nau tainga. Ina ia manu malo. Ai pole ale me kupur ke merkalo. Umarkalo nga ai silsila ye talo nga fa professional vitamine le la kapima le la kapiriki. E male che le talo. E umarkalo nga mai fa kalo fa kam. Yo foi la ia le e vai le test le fa ma ku nge lo pelekima fa. E o ile malolo le ai foi a fa. Ya o le na fa ile suinga jersey. Ina ua mai ale talo. Ye pole ana le bebe si ka ko. Ola na vai file muka maka alola ko ia ma wala ko kupi. Ai fa mbole mbole. Tanto nai le la mo e wele nto. Ye urko e fia ka mi. Ye wa ale ngi lo foni. Ye la fa fela fa wa ka ku kalo. Ya na o se tu ala no tati atu yo. Ai fa malo atu ya rona sila malala to finga wenga ta vita sui fa jau. Le ma to mai dai Penrith I Sini. La fiong ya matei le stavau. Ya va eu fola o show so le fa ki muki mo ngi vai ngola woli. Joy lu se fulu male lu minuto on time le tu lai fan tale fa tala mai tu le Pacifica malai. Suie le no foi le fiong ya li a tu sa vema por calambe la ga ngai fo faiva. Aweke fa alo solo ingisi kala fe mekanaka. Mai siava mo please kasi amo ika. Nga o fa ali kulele wika mo yo no fa. Say
maleta ina ole sua le palua va male sulla tonga ia mana tua utukula ngatala voine ia so se mana ufa ali ali malu ai tile fa asamo wana ole nanu fa amole mole so te fi filo malu ole tu file te ne samo ia mala mala maleta ina ole sua le palua va male sulla tonga ia mana tua silly, silly low loto. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Someone said love is a fantasy that is cured by marriage. Yesterday we talked about the epidemic of sickness destroying many marriages. So today we'll finish with one more unhealthy sign, then prescribe some medicine to heal and rebuild our life together. A third sign of sickness in marriage is a communication breakdown. As one comedian said, "My wife and I sleep in separate rooms. We have dinner apart. We take separate vacations. We're doing everything we can to keep our marriage together." Many husbands and wives drift apart gradually over time, until finally they're like two strangers sitting at the same table with little to talk about. They become married singles, living separate lives under the same roof. Their daily attention and affection for each other slowly fades away into their busyness and interest in other friends and fun. So what marriage medicines can help us with these different marriage illnesses? First, accept your wife or husband the way they are. Remember, everybody has some weaknesses, including you. The wife who criticizes her husband's faults needs to remember they might have kept him from getting a better wife. You can't pick and choose which parts of your mate's personality you'll love and accept and which parts you won't. Real love accepts your mate's weaknesses and also admits your own, including saying you're sorry when you're wrong. Second, never forget what first attracted you to each other. Make the time and effort to keep your romance alive with thoughtful words and special surprises. Say and do those things you know your mate appreciates, even if it's not your favorite thing. A famous actress said, "Marriage is the miracle that transforms the kiss from a pleasure to a duty." But she's wrong. Marriage doesn't do that. Husbands and wives do that when they don't choose to keep their love fresh and alive each day. And our children deserve to have a father and mother who show them what a close, happy marriage looks like, so they'll know how to enjoy one when they grow up. Today, if your marriage could use some help, just ask the original maker of marriage to take control and start changing your heart with his kind of real love. Jesus will help you change, so you and your spouse can begin enjoying a satisfying love and life together. Just think a minute. What's
tātou sa vavali o le pese se lau ono se fulu. Ale au whipese, ale ekalesia evangelia Wesleyana o te huhu e pe o rei whaafunga ti le ni vaenga o le hawoli. E le vinga nao le tu taurunga tu eile tātou polkalame o le Think Committed mo oi maa mo i tātou umalawa i le nei a woli o le a solua. O le ato mo se si ona whaapoponga i le teimi masani i le a soa tai au. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Ja, maar we zullen maar zo eenmaal het zo mooi zijn, mooi le solua, de sofitu de almasino julai. Lua felus maleono tal sir family da la mai mo e mo fa fongang fa foi se sasiola ona ya fa mangalo ila uto ona le rivaenga o le so e ponto le totai le temi sasiola ai lo vole tua ma te antu lo to sui fu mo manto ola ile so fo wa tai ona nga tonu le mu fo ile o nga lo wenga tutu me fa lo filima le tudo ya ma le so fo le tupu ini so to ma o danga tanto filo ya ilumo Waile o tuo no le o te pena mai le sa o le fianga ia le a tau sa veamal por kalame la ngā ngai fo whaiva se ia ria lama le tūlai ono le fia na nei ona tau runga fo i lea o le tātou por kalame le dāwha ma lo antu ia Douglas Stowe ma losa mai fia mau tau ma la vale mafuta mai le nivaenga le fiafi maua ia se whainga malo longa fi le mu ma le mawhanawhana i le poa na nei ma le wia lau singa o tutoe ia mi se fo i ngā se singa o le afianga i ema lau pa i ema lau malu le dei e fiafi ia e rea se panga o le supo o no le whai ma timu mai ia sa wai ma le malu lu wa i lau faspofi e va veanga ko arenga Tolo tolo i matautu ma le penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le masina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole niu na o umasia upele Ele mafai hanga ona ngalo le tape mali o vai singano ono fono ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se i esu solo ia Samoa no uatulu se i vai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole niu na o umasia upele
se matata